Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam, fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah,